Talofa, tila sa teo tenei mo tala o te tot TV. Awatu foki whakatalofanga ki whanau tūwalu ko nei anono mai ki lunga i teneti. Mo te awhia whinei ka whakalongo taua ki tala ki lunga i te aso whakapitoa o te kauwhai pese whanafuti, pēnā foki aso whakapitoa whaafine niu tau whakaifou, pēnā foki monis talaka. Te maketi fōua te whakapotopotonga o tāngata whae kai whanafuti, te whowhanei ko o tine ka matau whakangalue. I te vai aso ko te ka ne tala e mataloa te maketi tenei mo te whakamoemoenga, ke nā whakangalue te tupe a te malo ne awatu ke whakangalue kei a te maketi. Ia te vai taim nei, ko tine whakangalue te maketi mātou i te vaistini ko whanu. Vaistini ni whanu ne kamata i o whakangalue te fish market, kono me ke nā whakangalue, a te tupe te la ne omaini te malo ke whakangalue te market. Te polotieke ki te market tēnei, ne whakamoe ke tuku atu whakalene te malo tia pāni, te la ne whakatupe nei a te atia kenga tēnei ki lima o te whawha. Kai ona ko tūlanga o te pokoteanga te masaki tēnei i te lalangi, ko se mawhai whakataunu a te whakamoemoenga tēnei. Mai ta whalo iei ne talia mai ne te malo i tia pāni ke kāmata whakangalue a te market fō. A te māsinalo te rae kātoa ki te tausanga, te ralo i runga i te whengainga o te project tāne saina o te malo te pāni, e tas tausanga, e kātoa ki te pōrima o te omati te tausanga nei. Te alanga ne whaipaka whai e seke te amati o aperila. Nira ona lako te tūlanga o te masaki whakamatako te nei pokotia i te raulangi, te lako semwhai o ngā lue wakalere, te alako semwhai rātou o komai. Tēnā rākai ne sotaki mātou, o whakailo kei te tūlanga o te whakatari atu, kātua se tari atu mātou i te maketi kōti. Tēnā mātou i mana ko kei nā whangaru e te maketi. Mo ko isi whuki se tupe ko tini sosani na mai te mālo, mo whangaru e te maketi. Tēnā rā ne whiawhia rātou, ne tari mai rātou e lei, ke nā whangaru e te maketi, a kā whai ko ki taimi ko mātara i wakarere, ka te mai rato ko whai te handing over. Aio apo e siki te naloto whakawhitai ki te malo tūwalu, mo te alofa o whisosoani ki te whakatupenga te kamatanga o te whakangaluenga o te markets fō. Mai tawhawhaki eine siki whaki te naloto whiawhia ki a Michael Betty, mo te whakatupenga o nisi mana konga o te markets fō. Pēnā whaki ki te ofisa o Taiwani tūwalu mo tūlanga whisosoani ne mawhai whaki o maua mai e. Te kauwhai bese a te kālesia whanafuti ko kāmata nei o lo tōpolo kalame whakawhiawhia e whakamanatu ei te kātoanga o te selauma leo no tausanga o te wasenga i te māsina nei. Tau whaiva Andrew mo te tala katoa. A proklame whakamanatu ne kāmata ki te lotu whakapitoa, te la ne whai te aso anafi. Te proklame tēne ne whakataua whuki ei, ne te wasenga a lātou ko la kōti ne ngalo atu mai te olanga nei. Leila whaktai. Yo te aso anafi tēnā ne whai tūtou te lotu whakapitoa mātou. Tēnā ne whai tai au nei. Mātai tūtou te lotu tēnā. Ia ne prokalami mātou tēnā ne whai mātou ko te me ke au whia loto a tō tino wala ne ngalo atu i te tausanga lo tēnei nei. Tino whakiro atu i te au ngā pese nei. Toko rima ne, toko ono i te whaiwhia o tēnā, alhaji. I te o tinga te lotu whakapitoa, ne whiri ei te taipola fō o te awhai pese, whakasoko ei ki nisi prokalame. Te tūtonu anafi tēnā ne whai muto ususunga i wāenga o te pasenga ne. Tasi muto launga kāni ne. O te mero ko whai whuke a launga wha maa lotse ki lunga i te kawhai pese ne, o te tausanga tēne, whakata kawhai pese ka Te lotu whakapitoa te kawhai pese, ne whatakitaki ki te muna tuku te la kōtin whakatoka mo te asu tēnei. Te muna tuku mātou e whano pēnei, langi tau pese, te mautino ke langonang te ari. Te ala pāmine whai whanau te uru tēnei ne, o te me ke ma whai pēla o whakalangi tau pese ne, mo te mautino ari, ma whai whakiro ne koe tuku kukato tō loto kato pese hapa tai whai tēnei, te am tō leo te lai. Tēnā po te uru te asunga te whakaamuna o neu te. Te aso tonu lo te kawhai pese a te kāle sief nā futi
e paku ki te posu fitu te masina. Kai ko programe whakamanatu ni ka amata i te stop. I te stolu te vai aso nei, ka whakasoko iei programe whakawhiawhia a te wasenga. Tau whaiwaintu mutala.tv. A whawhina te itu wala ko alapi lunga i whanafuti nei, ko se na whalo nei o la tau whakatokanga mo te aso whakamanatu o lātou te lai paku tonu ki te masina nei. A polo kalame o te aso ka pāna katolo am te malosinga o te itu wala. Tēnei sawi lumaki tiona am te lipoti. I te vai taimi nei, a whawhina o te itu wala ko se na whalo i te whakatokanga o tau mea asi, ko lani whakamoe ke asi te polua ono te masina nei. Ni whaimeni te takitaki o te malosinga o alapi, me uke kilo a palani a lātou ko tin whakamoe, mo te aso whiawhia o lawa tēnei. Mātou e asi papa, e langalo te whawhine i tēnā papa. E tapu te whawhine e tongi tēnā papa. Ia me langane tu suatino. Te whawhine ka mau atu se e langane i tēnā papa e whakasala ki te se lau tāla. Mo, mea nako te 5 o whano ki lunga, e langa i papa. Ako te 5 o whano ki lalo, whawhine lātou e tas te seti mo tangalunga e lua. Pea ne? Ko nām tau asinga. Ka whai se whawhine mau atu se ai whukinana me pena, ai e whakasala ki te 5 tāla. Ne whai mai ne mawaenga me te aso whawhine a lapi, e whakamanatu sale i tau sangata ki tasi, ka ne kāmata mai loi ana mua. Ko le wakine whakamanatu sale pēne i te, pāmene e sine, e se whakatau whai ngai ka le sia ne whailunga nei, ne? Whakatau whai moko i te ka le sia, pā mea whawhine wasi whai sale, ne? Ko la pāmene e sidi a whunafuti i te taimi tēnā, te la ni whai e ke whai tea, de aso tēnei, ne? Whakamanatu te sidi ngā whunafuti i whakatau whai ngā tēnā. Tēnei lako whakamanatu lo ne alapi, te sēnala i si whukilo sēnā aso whakamanatu, pēnei whuke mātou alapi. A mawaenga whakamasaua kai whakamālosik whawhino te itu wala, ke kau whakatasi lātou i polokalame ko nei ko tin whakamoe. Ia ka tila e te whakamasau atu ki a koulua whawhine alapi, a te asinga, te malosinga e whanatu i te asono ne, o whakapatino mo koilo tino ko tine langa tena papane, ko i trai o whai te asinga lasi ne. Ka e mai tawhai ei o mo alawhanga, mole atu alawhanga ki whanau alapi whawhine ne, e sala lau i whaitu e whātira langi, ke manuia koulua i te aso whakamanatu o alapi. Pēnei whoki mo whawhine i lunga nei ne, e nā fua whawhtai. I tēnā whonga nei e whawhine ko se mawhailo whakatali ke nā ko ki tas tonu, te lā ko tulifua ke tokal tau wasinga ko lā ko tin whakamoe. A te aso tēnei, se aso e māsane o kau whakatasi whawhine, o whail tau whiawhianga o nako tūsanga o lā tau whawhine i loto il tau kāinga, pēnā whoki te whenua. Sawilu makitiona mo tala.tv. A whawhine ni o tau whakaifou ne whakaongane lātou te aso malolo tēnei o whakamanatu te aso lātou. A polokalame whiawhia ko nei e whaikatoa i tai te whonu. Tēnei whoki sawilu makitiona mo te katoa toanga. Kai mo te toe tala, te talavou a te kaulotu ko te Brethren ne whakamanatu te nāso whakapitoa i te aso tapuan nafi. Te whakamaнаtunga ne whakapitoa ki te lotu te lā e se māsani lo whaisale i taimi ni ka amatai ei a whakamaнаtunga i tausanga lua whema le whaa. Te takitaki a te wasinga talavou ne whai mai me i te aso talavou ko lewa ne tau whakamanatu ka ne tolo ki te taimi tēnei. Te aso mātou i te aso tēnei e whakamanatu ne mātou te aso talavou te a te lalang katoa. Te lai whai mai tua te Mother's Day. Kai ona la ko nisia, whakalawelawe, ko ni ne tolo mai lo ne mātou, ki ako mai te aso tēnei. Tēnei ko whai e te programe mātou i te aso tā tēnei. A tamaliki o te talavou ne whai o lo tau whakatokatokanga ki te vai aso katoa i te vai aso kōwhano. Te la ne ako ako i o lo tau pese whai tāanga monisi mea ka whoki ko la ne whakaasi te lotua nafi. Programe a mātou, mo te aso tēnei. Ne whakaasi ne mātou ki unga i mto mātua mo mto tamana, ne action song, drama, ne tala mo pese ei. Mo tino te lai fiaus tēnā pese, mo te testimony ne, tino te lai whakamatala te ngali o te atua ki unga te naolanga. Te aso tēnei ni whakamailonga ki te munatuku te la gōti ne filifilia mo whakauluke i te aso talavou o te kauloto. Tēnei te mto theme ko te soon and very soon we are going to see the king. Ne, ka
Te mea tāua ia mātou ko te whakatoka te talavou ke lisiano ki te taimi o komai e te aliki o tātou. Se ilo tonu tātou tin taimi o komai. Hai te mea sili ki whakatoka tātou ke mo te mautino tonu ia koe e whanu te taenga te lalangi mawhai ko komai. Tāti tēnā te māpati whakamālosi ki lunga i so se talavou i lunga te atu whenua. Mene lotu koe, mene se lotu, kai whakamālosi atu mātou mai kone talavou wa te brethren, kai ke manuia te sa. I te otinga te lotu whakapitoa nawhi, ne toi whakasokopolokala me ki te kainga, i te tū tonu te la ne whakatokangina ne mātua. Li pōti e whai mai, me i te polokalame whakauti i te asu nei, ki te pikiniki i kawatoe mō talavou loa, kai matalafua ki so se mātua i o me se tino te la e whia kau whakatasi. Ko nāla tala o te tō TV te ponei, whakawhitaim te whakalongolongo mai, manuia te pō kai tō whā.